Hatu piku atip bakane ke user safety rule bakin bani ki bakar prasnam sepo pan like game kami ni am naga gerna Free Fire official page ti kumini wi page parlok bas tanat parlok bas ngurit e jong barambo iwan kli barambo yong ba barambo ngade sapotar chong pi bat ngala de page kane ka video ba pi ya thu lemkat kaba pitip syapang katuka research but what benia ngasong tanat e sibun ya pi ba pi best ha pilong iwe youtuber badang red nrei ka jing start ba pi he bahati kublai shibun ani kada sngut ternat sya jing tok mo kublai shibun ye kapor ba pi hikai da khasi yang ibom sngutu pareng henrei kadon kawe ka jing keli ngakwa bantip lada pila ban le wat lang na ki platform na kagarena Free Fire lani ki announcement badai bejong ka official garena ong na Google henrei na ka company bet hatu kami ne kumno kane ka baki ong kin ban ya ki bakat prasnam sapo kublai shibun mo te kublai shibun ka comment jong pi kublai shibun ka jing surit jong pi bos ngasungu shisha bandon ki no spotar ki balong kum ki para ki henmen ki bas ngurit kum te kublai shibun ngaru ngasungu tenat po te kataka jubab kalong ba ngahi ngala dep research lu di kita ki platform barok ba hatu link ba ka gerena ka official kala dep mi na kata news rei ngasyam ba ngan singin saya la research lang ni ka video hin rei ngakam kwa ban batai start hatu kala mi na hatu ka klempat mi na kata mo ngam kwa ban batai kum kita gentin na Mario lesi kumno kan de shisha tangam kwa ban ya pen ya bisni ban no firstly pet ngin let be direct ngin la research be direct mo ngin ya lang kan video kenang ba itu bom sing tu parangan sa batai be da kasi mo ye ki parlok be jeng barambu pet ngin let first sapo Instagram pet kan ki official page ka klempat pen mi ya tu ka user safety rule nomor ba hatu kada ka jingkli kawan ba hatu kada de shisha kan sa balai mo ka klempen mi pet link ba kan ka ki rules ka banga syam ba pekene announcement mo ngan le direct announcement direct nama kani ka David ki rules ba haswaban kin update ke Free Fire ru kin update benang ni te lada pikwa ban syam kani ngan sahi kai kom no ban syam kini ki rule baro te kini ki rule ki David ka ba David official page mo kam dai na kanu ka David na official page ka bumpet tanga to OB53 patch notes ka bumo dala update la syai kan dai no OB54 page ka tu announcement pi ngala zoom te kani announcement ka khobor khadu ka dai ar sautrik nai ba sau archar arpun reu kata ka dai ka khobor khadu iklempat pen mi ta bor bakin saban no agi kat prasnem tengam tip ba mo ya kata ndring syuong ba lada pikwa lada pisngo shifting yole se kadai shisha mo yole se kadai shisha te ngalaban hikaya pi kumno bapin buang gitarik pet mentaka tarik kadai arpo tarik te kan kelas tit kadai kita gi arpo ni pratrik kadai last date ke bagi update ya ka news ka kubor bagi yatu kadai arp sautrik penai basau te la yole se kembang ong meneba yole se piadon kata mensim shifting ya lani mensim air ba yole se kadai sishamo te ngakerpat ba yapi ba sa komen hang ne ha po komen ba pikwa ba nga yang aban penmi ka video kumno ban hikai yapi ba pin ya chen ya kitarik ka bat kita ya kisnam ka kenang bahkan kan du save ya pi yole se ka desha klam dat wara ka jing pinila ne kan at para kasi renga supan hikai be yaki bakwa yaki bakli nga klam dakwa ban le balance start te da pidon kinu ki jing kli sapang ka ni ka garena ngi nganam batai start ya pi ring le be ka research ngan ni be leng baki proof bat ngan sa batai be leng ba ka pareng ya pi mo re kin tho be dagi pareng babun tangan batai ya pi dagi kasi ko parlok bas nguternat jing ibarambo te kadon ko we ka jing ong ba ibarambo ila start ngam le start ngam le ngam batai start ringa shu batai be ka iba ka garena ka tho ngam le tengam nang ong ya kata mo ten ringa shu ong ba kawai yale si ka desi sharungan nam latip ya kata re namar ngam de yunong sna Free Fire ndai tengam de yunong sna Free Fire kemudian yale si ka desi shane yale si kam desi sharungan nam laban ong ya kata re shulong yale si pikwa yang ba ibaram buin kwa ikai kumno bapinchen kita rek ha po Google bar po Facebook te ya kata saya komen ha po video baro ban ngan sa page ki komen lada ki babun ngan sa hikai bet klam dal arsap ani klam dapat i kita mensim sarong yano bat ngin ya teliga wai bat ngin ya bampar do parasnam bat ngin ya long kita ikasi bas ngurit tam kumba kagil jongahi ka humble kasir arke mo humble ngurit rikasi tikum tangi long tekani ka video kanum let taw yano reka sulong no ba kadai katang education purpose only te pik youtuber ba ngutan jing barambo ya ngutu bakla ngaklam let kedaw yano renga seperti be ya ka ai bagi seputar ki audience jonga ki kuatip resitom bat ngada wal penia
sisa ba research te da phila phi ku parlok bi yarap lem thang ma subscribe ya ka YouTube channel chang iba rambo da phimla tem lele kublai sibun kublai chan go to blai trak da kur ku kur do ipi ba to blai trak da pli kalat kalanti ya pi ban yo cha yo chur